Assam State AIDS Control Society Thihek Pen ASACS atum Saikideng Ponalong Karbi Anglong District Administration atum Chepatil Piponsi Bokajan Subdivision ang Kanga Pharman Bokajan Jin Baba Higher Secondary School a Hemalong Drugs la pen AIDS aputhak RD dojot pen kachirok tok ke do thek jiaphan meipa do ponsi ke pachini pon Kedam tang pai pai ni pai krehini ani ada por pai sir kep apor malom pen Bokajan Jin Baba Higher Secondary School a hempen Bokajan rong sopiarlo sominder risonim so arani mate International Youth Day men pen school lokacharli risoe janga tum pen drugs la pen HIV AIDS aputhak kachire thek jiaphan kachirok tok armu kachideng padopon Aduntu Jaimega Teng Pen Jin Baba HS School Ahemalong Isi Radame ke paman ponanong Jin Baba HS School Thanbang ake hoy Horesbar Bora Pen Kachepahem Pupon Amalong Chitongdun Aluhia Tumaphan Thanbang Pulostia Sarma Pen Bachinia Por Enpon Aluhisar Paman Pen Karbi Anglong District AIDS Control Officer Dr. Sanjit Sarang Fangsa, Research Person Dr. Longminder Timung, Bokajan Block SDM and HO Dr. Devaraj Diuri, KAC Principal Secretary Pen Dipanjit Baruatu, Chetongdun. Malong Chetongdun Aluhia Tum Pen Drugs Cholote, Virdeji, Chethi Dingde Lapen, HIV AIDS Akiso Pen, Kachiri Nang Begjia Pan Lapen, TB Akiso, Hepatitis akeso, STI akeso, हाई हुई पेन कचरे थेक जियाफान, क्लार्डा पेन थान पजर मी पोन रेंटी। जिसके हिसाब से हम लोग देश को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, पिछले वर्गों को हम आगे बढ़ा सकता है, ये भूमिका हम लेने पड़ेगा। अगर हम ये नहीं लेंगे तो देश को कैसे हम सुधार करेंगे? जब बिगड़ते हुए हालत जैसे हम ड्रग्स लेने के बाद होता है, ये होने के बाद हम लोग का देश को जो आगे बढ़ने का जो चांस था, वो चांस थोड़ा बिगड़ जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है? हम लोग को अपने आप को सुधारना पड़ेगा। हम लोग को बंधु के साथ, अपने दोस्ती के साथ, हम लोग ये दोस्ती निभाने के साथ ही साथ हम लोग शिक्षा देने पड़ता है, जिसके तरफ से हम लोग कई जो अनड्यूस चीजें हैं हम लाने नहीं चाहिए। ये जो है नशेली वाले प्रोडक्ट जो है वो चीज हम लोग ये Lapen Dr. Longminder Timung Pentami Video Projector Akira Pen HIV AIDS Lapen Drugs Aputhak Arjan Paklang Ponsi Risonim So Atuma Phan Than Pari Ponlo Green notes la sole teko ero digi green notes la mari ko dile li ani no piti dile ami ko then move up without ulcer teko haru HIV mostly pregnant women they give birth to healthy HIV negative baby Lapen Anparta School Lokacharli Nimso Pen Kikan Paklang Pon Lapen Guwahati Ma Pratima Silpi Samachatum Penta Drama Pen Ajok HIV AIDS Lapen Drugs Aputhak Paklang Ponsi Mai Misen Pen Pachun Pon News Report KTV News